Kogorotta almarhum al-maghfurul laki Haji Fatuhuddin Sukara, dan ini sering sampai sekarang masih dijalankan anak di pondok. Pasan name Kogorotta itu sudah lama. Ia kopura ki masumpa jam magharibi masumpa jam subuh topura melodong jangan berdiri di okon rata ia ko ijami supaya sunai. Sebelumnya kopura ki melodong Nabi itu adalah doa keselamatan. Kegaya roh. Ia kotomelo manre ia to andre medene paham maka da pole ke ko harangi ya rega ia kupure yang dina pini manca jelas kuwa no watakaleta maka de guru wa baladi sida suraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur kima puji tandikaka dari sisi anaji aku wasamanafu Allah ta'ala asabari dilalan na yuwatu jinampo ewe digaga angkat tanah sama Asia maasi supumata membagi-bagi nasabari dilalan na yuwatu ewe digaga angkat sangadin dapat tanpa marakan apa masih Allah ta'ala sehingga sini ro'anu ijamai dan terlebih Allah ta'ala nadina gagawala iwala kang isang adina surga pamasila puwasaway salawa naniya papasalama masa ifongala nori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iya si mata jallo kang asalamakang akatuo ng linota akatuo ng akhirat al jannatu wa naimuha satul limay yusallim wa barik alay na iya surugay lolembito'y hapamasinah upapahanap bunay itong masalawai makutoro to mapasalamai masa lori alimalabin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nato badang kamanamuah nato badang makalin jari salang kabitarai nadiya tupuri awala gadingit tudak kiyase Nabi pangulawang digagaya katay na yasi mata-mata dito linoy sangadin na tomilomitomi hasapa iluwa pasalan na wadini salama selewangan yesenge salama selewangan tomilo salama riwanu walino tomilo to salama riwanu akhirat makanya inti sebenarnya ia kotomilo doang ia kotopura masuk paja paralu masuk paja sunnah ipaleban itu dua wali di mata na tomilo ripungan la ta'ala nato pada cengar ibitare madarara di nasabab padongan maka de kurutta ia kode nama ceta ia padongan ngiwi ia komil lodoangi samanna de nasuku padongan napani de gaga padongan mundin na yoro padongan ngi sangajin na salawa lori na minta na itutu na yale barakat na suratul Fatihah aga na yoro padongan ko capak na padongan ta degaga ibaca sangadinna di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar berarti katu telu pas lemelo yello aga yaro assalamualaikum wa walinota assalamualaikum wa akhirat tak nato mabila ripacallana Allah subhanahu wa ta'ala sininna tomatua malabi jemaah yang dimuliakan Allah maka agan na Romelo Isapa dua pasalam nomor sidi tomelo sapa ina sabari oranon na fungan la ta'ala bikicarana jamin na sabab kaswiyang maka de guru tak jamin na sabab kaswiyang tanra papuji lori pungan la ta'ala mo jamin na sabab tanda keikhlasan maka musti tonang iya to sifat keikhlasan ngisopi pungan la ta'ala na sabab kaswiyang maka ya naro yesegi pakaswiyan na ati sumpi pungan la ta'ala wala na igaga sangadi na surga yang kedua syafaat na nabi tak di yaumil qiyamah sinin na tumatamala bi jamaah yang dimuliakan Allah sebelumnya ye milau adam pengamaraja nasaba wali watu tacinampe kami dari Mubalik Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidin Rapang
Dalam hal ini kurang lebih 40 asyira mubalik yang berjalan pada malam hari ini, tentunya 20 di Masigi Oko Kacamata Teluk Limpue, 20 arwah Masigi Oko Kacamata Pancalautan. Jadi 40 asyira Masigi serentak melakukan sebuah dakwah hilalana yawani, termasuk salah satunya kui Masigi tak tumata-mala di jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya milo ada pengimaraja sebab itu salah satu program dari Lembaga Nahdlatul Ulama. Biasa kata makutan nama kadah maga sini seperti per bulan seperti itu. Degaga akat tata sengadina ingin menghidupkan kembali amalan-amalan yang diajarkan para andai guru ta, walaupun selama ini banyak orang yang menganggap bahwa itu perbuatan bidah, termasuk yasinang nasangi bidah, termasuk maulid barasanji. Makanya kita terjun di tengah masyarakat untuk menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang biasa najama andai guru ta, walaupun ada beberapa orang yang menyalahkan amalan-amalan tak. Sini na tumatama lagi jamaah yang dimuliakan Allah. Maka ya sitongan nai iya di rupa tawe tontua relebot na yewan walinoi pada lepa akale rapangan na tolori sompa. Jadi ada sapari sompa digagas sengadina asale. Mega tutau ye salewi wanwaan cacingan na salewi kampun na indo anak na keluarga na degaga kata no lupo kampun na tima kabela degaga na sapa sengadin na milo mapasipulong acceleration kenmoy na baray roy pasipulongi degaga sengadin na nakilingi roy wanwaan cacingan na nabaki manya-manya keluarga na makoton iro sitongan de iro patawi. Maka daya sitongan nawan walinoy onrat lipangang yesege onrat lipangang tempat sementara yang kita tempati apa maka demete bungan latala rilalan na aporangi ya qaumi inna ma hadhil hayatud dunya mataun maka daya tulinoy wanu wacinampa yesege wanu wacinampa tanah yunri makale jalan ngiri jujungi cinampa la daya tu magai nasaba iya tulinoy pada lepak tasi maluar riola maluar temaki wirik na malu temaki gangka maka tepak mailo yunri atau nangang tau eri puang iya la pepang sili iya la pasa na serekuam man nato salam mariwanu walino nato salam mariwanu akhirah maka angkan itu tonang pesan na andai gurutak maka daya pemelo ko salama to narilino akhirat maka tetong rito ngangi akatan ni kiri pacinge lete kiri lempue sanre kiri pasonai na angkamana ni salama na sa bapak doangan apa ya tu sitongan na onrate di rupa tawe wal akhirat hiya darul qarar de nagagas sangalin na okoy lino siwalin na fungallahu subhanahu wa ta'ala. Maka katoye dua telu milih pasadia atau pada kaki seliwan walino ada yaron nomor siti na pasangi gurota pasadia ki boko teya mawari yasangi boko teya mawari ki kuang malata makanya muku iwaring ya watangang iwaring ya disinga kesempatan pagi gunalala iro disingata apa aja akamma baca na sangadiye na tapo na tunangin isa sakali pa ito sa sakali puri pi mapangkaw katawin na tunay ito sa sakali jadi makanya ito matata ito aga sa sakali madiyolo madimundimana pi ito sa sakali apa to madisi je lagi na to makita nga makasuyang apalagi ya ko to malasan emang apa ya ko to malasan milo makasuyang migalak da alasan apalagi ya ko to madisi makanya makanya kurunta pas saja memang ya malat tak pas saja ya buku te mawari apa magai apa ia foto mati nama tu moto malat di jamaah yang dimuliakan Allah iputama ni ilala galakon nakipuro ipalingki ni watakaleta munria walima atau tak munria si lima abiyoy
yang lepasan ni pasyo kaci ibalalla ibu kana ilara ipawalungi maka noni tu tau acana pasuro to matena de nagaga biasa na baca sangadinna minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra iya tona yelengi talutan apa pau jadi ya foto maupun cobahan nama kada iya ban namu baca Bismillahi ala millati Rasulillah salasaini. Jadi dia tu gaga ya sange talutan apa pau tapi gurun tak na tunangnya ro gaga na pukang kaya ro gaga aga na baca ye na ro nangi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Aga maknana papangaja keminak batua maka da ini ro patawe boleh kiritanai toli supe maritanay na ang kakipe mag-iparis sa kilala tanay. Siyang makna jukuta na tanay di rupatawe, maka di nagagawarikadan na tumatiwi lalaki buruin sa nganin na Rabbana absorna ipuan witan ito icalak wilalaki buru magi na icalak di pinasyaga malak na bawar riwa mega dosana na yadicin na makanya calla wasabina wang kalingan ni boras si bora-bora na bora makbatalagi icalla kumalika kubur farjina na'mal solihan patuwa ka paimang napanimelo makamala napanimelo mabere jama napanimelo masumpaja napanimelo makasuya maka di nagagalala tumotomalak di jamaah yang dimuliakan Allah maka tudang manibawa canunu neti wali way matanna na wanaway totona magay deje pali na siyaga amala na bawal lisun pili no siwali na fung Allah subhanahu wa ta'ala sinin na tumotomalang di jamaah yang dimuliakan Allah apa iya kotomati ni di rupa tawing talus si bangi si di mondo dua rewa Jega yero rewat namoro si jepe di sisi na keluarga. Namo maga bati na terisi terik terengan na koyulo na juku na tomati na macan raka rupan na macan lapa kita matan na maden na oi matan na tiapa janin lodot tomati na tapi nekia ia kokura ni baca kata laki tomati wih mak itu ni keluarga kokuma ni boleh na sumpah janin lodong itu mati na. Apa dia itu ya gagas sejarah maka daan kato kuro ondola dat na napuji itu matina na sibangi mak bani koki kuro di pagaga kajadinya apa namoje maga batewi puji keluarga maga bate tak puji wi indo anak tak ambo anak tak keluarga ta wija-wija tu supololo tak iya kotomati nah dena warani sibangi iya tu tomatamalabi yang ke adi makanya nomor si direwa keluarga ta yemi tu malak dagi na puji yo si kita rupa mopa na saba angkana asia masih supangangin tapi yo otomatis rewa lo balik degagas sangadina na sumpajan ni lodongi yang kedua agar rewa degagas sangadina warang parang iya tu yo warang parangi lemumi metu nyawana aga na puada warang parangi sinin na yoro asil resumu alemanang tiri pusemu mu pasipulungan tapi niki ya komati ko lemu tu nyawaku salaikom itu orang parangi lemu nyawaku pasalaikom makanya ya otomatis ya kotane orang parangi salai ini salai itu orang parang apa ya metode itu ya orang parangi telu sipakna ya ko ipakai manre capak na musti mancaji kepong apa ya nang kato na malupu na manre pole na tamaso ibu kure maso meloy makapiang capat na ake bengangi degaga sengadina kapong makanya maka da gurta iya ko ipake mana ya tuarang para capat na musti manca di kapong iya ko itare na tomate manca di mana warisa lorisisi na wija-wija na ya to na romana imakokoy irite pakita mata padalina na je masila surang mapadaroni mapadakundai si peka-peka magi na makanjak bagi na manana magi din na makanja siti macece siti manguwa apa mega mematto aja makokoy padalina na masila sura mapodoroni mapadakunay de na makanja bagi na manana warisa puli kotomotona pada milo ni si uja-uja pada milo ni sifat dipat dirang hati
pada melo ni si singgung-singgung, pada melo ni si benci-benci. Padahal boleh kiri nene tak ada, boleh kiri wasi tati na matunah kan narewa pengan na mariawa na makapong. Maka aja kina angkah masjid di tebembe yang remua tu bembe boleh kuri macange iya ko masarangi rika lopot na tomo-tomala biya kihaji. Apa kami to ya sejarah pamadang ambot na ilalang tali masila surap mak bagaimana isaliwag pamadang ambot na ilalang tali masila surap mak bagaimana isaliwag maka lero macuendi ikomate mato ambot pangkaniro ilalang pamadang kani pui mak bacakang italaking ikomate iya pamale galunge mapamuli kumundin na kantro ni seletu ko banri polana pak dusu lima konro ko tu ya mana malay. Jadi mak bagaimana ipamadang ila po ampo. Maka dero lo tanya debo ko makitu de ko mak bagaimana ni palitaw iya pamalay dara okko bulu ceba bulu belang maluwan na masakka nakada to yero malolo iya ko makitu iya pamalay galunge ko to damita jewi-jewi lawadan ni dua konrasi di pitaw nakadway pamadang mo na ilalan na mak bagaimana isaliwag. Makanya itu ya warang parang manasah ya natanaya di salay itu warang parang ipasalay. Tapi ya ko ipake ni masidak ka mancaji ni sitongan nah amalak malari na sabare warang parang pasidakata ya sidakangi lori sisi na pasantrengi. Ya sidakangi lori sisi na pembangunan na masigita. Ya sidakangi lori sisi na anak to kasiya-siya mancaji ni amalak malari to motomalabi yang kihari. Jadi biasa maka di papasan na andre gorota iya kototuo mo panang kamu warang parawa iya sidakang masaro malagbi idi masidakang ilang suarang parata daripada tomati na sidakang ito makilai. Apa ya to pajawitan na to na tomati ya ko asal laparang almarhum nga nabaca panitia na masigi almarhum sekai almarhum sakia tapi jara to makila masumba. Makanya maka negurunta sila yami mato itu ya po ini na langsung masidakangi warang parangit masaro malakbi daripada ya ko tomati ya sidakangi o ko tomakila ito mo tomalakbi yang kihadi. Sinin na to mo tomalakbi jamaah yang dimuliakan Allah. Ya ko makde ni keluarga ta makde itu ni warang parangit maka de nagagasibang sengadin nah amalak tak to mo tomalakbi jamaah yang dimuliakan Allah. Yan na to amala ay pasalama kita niya urusan ta bali pakutana na malaikat mungkar nakir urusan na yan minito amala ay tumotomala di jamaah yang dimuliakan Allah tumanyamang latu rilalan na suruga pamasin na fung Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pesan na gurut tapan riti aja lalu to takkalupe di rupatawe pasadiaki buku tayamawari ang kay okko bicara amala ay tumotomala biyang sihadi. Yang kedua pasadiaki pakiyati ya malara ya sengi pakiyati ya malara ang kikotok ya kotomilok pakabarui tapata digaga irampi-rampi ya sengi matiangan apa iya tu amatingang ipapangaja kami nak batuah temakisa dan temapang kaugeng magin na sebab mana sememang amatingang itannya bilo-bilo tanya tu cule-cule ini maka tudang ngarilalan na yung masigi maring kalinga atau siya ajak na tumatumpo wareka data na soba adisingang ajak na tumatumpo na soba pangkau kang akulingat ta agalangat ta apa tidak menutup kemungkinan yeseng yang matiangan madising itu wayarega malasa tatay mati dek na kadaana na tumatuwa puruane makunray tum kasiyasi tosogi rakyat biasa tumaparenta sedia kiyarega dito sedia tataki mati siap atau tidak siap tetap mati malasan atau madisi tetap hamate malay na sebab amate ngengit anu manas atau motomalak di jamaah yang dimuliakan Allah. Pangulo takong marang di nagaga sahabat kami nawarani na masagda maka de guru tapatasire riwatu de panata masallang umarang ya ko ang kamakun maleto makun matampu maleto kuwiri watatanay ipalipaya tulo ko makun isaki dua wali liman nasibawa ajena napa iboturang anak na kuilala tampu na
makadani riya makunray na tampu ang kato makada borone ya kosapaka ni makada makunray borone na tampu iyalan hiro lapo makunray matampu isase ni arona si terwatan na ipasu anak na irite jenis kalamin na tumotomalabi yang kihadir. Napa ni ya ponala itu padan na Pangulo ta Umar jiwa tude pa na salang ya masuni padan na pole kuwan na pemali padang itami lalawan wah ya pode na pasarangi ulu na nawatak kalin atau arah itu motomalabi yang kihadir. Masagga memang na barani tapi tamay salang yan na ang kasahabay si dapo-dapo nga rampe-rampe yun yang matiyanan macirik di watakali na Pangulo ta Umar makimumo timunah na diri ko sa rani tamakule watakali na anday tiyata mainungat tamakinating makumotura-tura langsung marana silolona magay amatingange anu manasa tanya cule-cule tanya to belo-belo tumatamalabi jamaah yang dimuliakan Allah. Maka yan ang tunakada burota ang kasitongan na dua talo amala ya kotomi lololongan ngi amat yang nasaba alumur kaya yan naro nomor sidi tentunya tapalihari supaya biri jamaah apa yan ang kapasumpaya muna sangalin apa biri jamaah lima waktu kumasigi yan namati titi capa amatingan na di nagaga alumuran na napuwada sangalin na kalima la ilaha illallah apa hidayah to di ko tulong makbiri jamaah ikoto din akan na hidayah na mo makacawi puli kumasigi bakita nga to sama na makatanan na kaji na lumak biri jamaah tapi yung ko yalimiti te hidayah na mo magabila na nakuliyang mamutro na lumak biri jamaah undo magi undo te yasali biri jamaah na tumatamala biyang kihadi makanya itu pesan na gurut tak yan na pak biri jamaah mo tawit titi pa amatingan na coba garik ta bilang ipak biri jamaah tak yan na ang kamu pak biri jamaah mananungat titi ketika dia ingin meninggal yan na sakara menghadapi sakaratul maut iwaring alumurang wada yaitu kalimat la ilaha illallah na lisuri pamasina pengalataan kenapa mesti bisa mari na malomo na sabah hakikat na syahada ang kamitoy okoy sumpajangnya pangkaukan na sumpajang na sabah syahada tumatamala biyang kiadim jadi ya ko ang katumas sumpajang na di na syahada ilala sumpajang na secara mutlak musti batal yaitu sumpajang na tumatamala biyang jamaah yang dimuliakan Allah apa yaitu na kung Allah Ta'ala nilumana putami atan na suruga Milo putami atan na suruga na weling isi disikri kami na malumo na magampat tapi marajin na lito kalapak nila. Milo na pungan latala putamamanang yatan na suruga na ling isi disikri malumo na magampang tapi marajin na lito kalapak nila. Kaya yaro agi ko syahada. Yeba to masyahada malumo na magampang magay kenro mundo lumona de na kedo timutta. De gaga resona yetu timue de na kedo timutta leko bawal lilata cek de jadi itu syahada tapi ya koto maka da subhanallah samana ang kamu paresona timutta cek de na jadi itu sikri to maka da alhamdulillah ang kakedo na timue tapi ya koto masyahada la ilaha illallah de na kedo tu timutta leko bawal lilata cek dek jadi itu syahada tapi magi tamaka watanna maka rajinnya ya koi pamadang itu kuare yero syahada magi nasabak dek metoda ga alumuranna kuare syahada riwatu miluna lisuri pamasina fungallahu subhanahu wa ta'ala kalama yemirona rampi maka dandang nakada sumpululu nang kaje kapala dinda ngasana keluarga na lo sapa jaka makela dinda nama kanja amatingan na ang kela dinda makada bendang mari pakan dala da watu na tuo jadi watongan na ayan nama kanja mito je sumpajan na tute ye titan yan ang katong matu bapak bireja mapas sumpajan titik ketika di ujung kematiannya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa kami itu sih di kisah nyata ya? Taroni palutukan oko daerah kecamatan Pancarijang, desa Cipotakari Pinano. Jadi aja nopo biasa niro lopo tomate.
Iro lopoto mate arwani pulo na 5 tong umurog na. Sipue na kan nastarok watakalina. Jarak antara masjid dengan rumahnya kurang lebih 200 meter, berarti 4 yang listrik na pala tu masiki. Maka daya robali bolana pa iya sabi watwero iya matas iya malam ketiga iya kodina salay. Maka daya robali bolana sta semenjak kak maringeram manca jitau. Egan namuwi tato mati de nagaga kalakanya namolo mosangadine iro putumatun. Nakadakayi magay ikatallo na bati iro syahada inalapu. Tabayang ka. Ikatallo na bati iro syahada inalapu na de metuya na kanalanya paringeran na milo na mati. Ada ko agame majen nang kami magaha ibadah na ye matinulo akaray ko pak berejama de nagaga chawi. Manasaro si buwe watakalena nakan nastaro iya ko uiti lo makbirejama ko masigi katalule pamapisong mala nyawa na pala to ko masigi makbirejama rewa lo bolan makadewi anak na ambo aja na jito ko masigi lo makbirejama pertama irita makjuri berarti aja tak kasirin regi me jito aja tayo kuruki makbirejama. Yang kedua mabela to ko masigi napani dena manasa pakita ta aja kama maleto kinalapo kyo na mancaji persoalan aga na podanya nak saparaban na au matua musaki mapamule komundin na masigi lanto ko boleh iya na ro upake makatanim masisuku mak derejama ko masigi na samanna de namanya mapapina diku iya kontanya ko masigi mak derejama ternyata na sebab derejama na ro kotomatua iyo rengi alumurong ketika meninggal de nagaga na puada sangadinna la ilaha illallah. Sini na toma-toma lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya nomor rasidin rampai yang igurta tajagi sumpah jata tajagi biri jamaah. Ia napa biri jamaah napa sumpah jawat dijaji keluarga na totari tapi resisi na micawa cak biru magi na dupai mana di sini na malak na toma-toma lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, engkau wasiat oleh kogorota almarhum almaghfur laki Haji Fatuhuddin Sukara dan ini sering sampai sekarang masih dijalankan anak di pondok. Pesan itu gorota itu sudah lama. Ia kopura ki masumpah jam magharibi masumpah jam subuh topura milodong jangan berdiri di hadi okon rota ia ko ijami sumpah jam sunai. Sebelumnya kopura ki milodong baca al-ikhlas 3 kali. Tabaca al-falaq 1 kali, an-nas 1 kali. Napa ibaca bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Ya rupa pesan tak dan sampai sekarang anak di pondok masih mengamalkan ba'da maghrib dan ba'da subuh. Kadai guru tak aja mau kadai ya kupura kumin lodong mujami sumpah aja sunnah pasapi waturi palawangan na sumpah aja para luwe sebelumnya baca al-ikhlas 3 kali kul huwallah al-falaq 1 kali an-nas 1 kali baru kau tutup dengan doa keselamatan yang diajarkan Nabi kayak gaya roh bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Maka de pataruna ande gorota niga tong baca pada magharibi ye pak doang yang diajarkan Nabi 3 kali mapamule tamana magharibi letu ngumpat na pajarangin na takumajana sa diri tangabanina na mate iwaring alumurang iterima mana sini na amala ibadana di nagagawa sa ngadina surga. Termasuk ya kotopura masuk pada subuh aja tomakat de sabalut tabaca ya roh itu 3 kali pada subuh mapamule mumpat na pajarangin letu tamana magharibi iya kumaja isa diterengah sunah na tomate maka dahala jannah pura angka jamina wa dingita masuruga tomata-mata yang kihan. Tapi iya kotomak bicara hikmah napalebangi gorota abas sekumpul martapura maka atas hitungan rahasia terkandung doa yang diajarkan Nabi itu adalah doa keselamatan kayak gaya roh ya kotomelo manre yaitu andre medene paham maka da pole ke ko harangi ya rega ya kupure yang dina pini manca jelas kuwa no watakaleta
Maka dai guru tak baca itu doa 7 kali sebelum engkau makan. Ia popura tak baca beka pitu. Nah ternyata iro anu miloy yanre. Ia kota milan lati garo tak naman jadi jukuri wanu watakalita. Na wadini makasolang bukan kena sebab penyakit kanker, bukan kena sebab penyakit tumor, penre asam lambung tak, menre kolesterol tak, menre takanat tak. Ia na wadini makasolang ia tu anrewe. Maka Allah bukakan hijab apa yang kita makan mesti mancaji ulla alati yaitu anu miloy yanre. Makanya itu dilarang. Jadi ya itu nampak kurangi guru tak okoni sitongan nampak doang batasian reta. Batongan na ya pura yang denamen de kolesterol tak tabaca ya rupa doangi. Pura yang denamen de takanangi, pura yang denakan naki penyakit kanker tumor dan sebagainya. Ya ko ipure baca 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Maka Allah bukakan hijab apa yang kita makan yang nama kasolan na sebab mancaji jukur riwata kaleta mesti mancaji ulla alati rogage tomo-tomo lebih yang kiani. Makotoro ya kotomelo minum. Makanya itu ada yang memang yang disunahkan dan dianjurkan Nabi. Maka ada bertan ia tuh pak dongangi termasuk penawar racun. Ya ko ang kato boleh makum puraase na tako karacunan aja na to menre malingi kaduku na pinungang aja. Kada guru ta alaban ni uai putih ko kace baca itu 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Napata pinungat tallo takbo. Tasapuro syarana tapak jurumati tapitiki matan na lelewali tatutu na sabak salawa. Maka Allah angka racun yang ada di dalam tubuhnya tania baracunna sininna lasanna riwata kalina hiyak kamana ngina sabak doa keselamatan yang diajarkan Nabi. Jadi metode ya barakam itu ya tu ya padongang ina paguruang ina bintang. Maka termasuk ya kotomelo minum itu disunahkan. Ya komala ki cantik ya rega kaca telu jari 5 tamak apa jari 5 tamak katani indok 5 tak patun telunjuk jari tengah jari manis maka tani tapi yaro anak kalimit tada oko cangkirit tak maka dewi goro tak baca yaro pak dongange bekapitu ia kowai nawat di maka sholat kuata kali tak mesti mapalai itu cepat na anak kalimat ia komalak dan nawat di maka sholat mesti mak darumpu nari diredi tu mata malak biya ki adi tapi ia kupurai baca na tak kumacak ke ko cepat na anak kalimat tak na sebab tadang iro cantik na sebab uai lisak na maka minumlah manging na sebab itu wai ia ko inungi mancajin na bore sininna lasata sibawa ia rawat di makasola kuwan wawatakalita atau motomala biyaki hadis. Makanya itu adalah obat dari segala bentuk penyakit, mengobati sakit dan penyakit tomotomala biyaki hadis. Makanya ulama napalapangi rahasia yang terkandung doa yang diajarkan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang ketiga terakhir angka sidi sumpajang jarang ijame di umat itu disebut dengan sholat sunnah mutlak. Jadi kata sumpajang ia pe ijame ia kotomen di tanah Makkah itu pun hanya ketika berada di hadapan Hijr Ismail biasa maka dipembimbingi as-sumpajang sunnah mutlak darakan napaki milla doang. Kenapa? Mustajab doa tak ketika saat itu. Tapi dalam kitab Manasil Akhirah engkau memang itu tidak diwajibkan tapi hanya sebatas dianjurkan para ulama. Ia kok ada panrita itu bisa dijadikan landasan karena itu adalah qaul ulama bisa dijadikan padila amal. Jadi kata memang tutu maka dayana dena boleh ku hadis salah yaitu tapi maka dia berontak ketika itu adalah qaul ulama itu bisa dijadikan padila amal termasuk supaya sunnah mutlak. Apa itu Nabi tawatun ne pamiraja kan tarime sumpajang cuma ang kami panrita pahagi ni sumpajang na tarima Nabi tak 50 rakanna tapi ang kato makada 50 waktu iro 50 rakanna 10 pito rakanna mancaji wajib 30 rakanna mancaji sikri opo isaliwan na sumpajangnya
Jadi ya ko sumpah wajib melo ireke rakana 10 tu pitu yang manang. Loro ta patar rakang, asara patar rakang, magharibi telur rakang, isya patar rakang, subuh rakang 10 pitu rakana yang manang. Tapi iya telur rakana mancaji wisikri opo isaliwan na sumpayangnya. Makanya ya kotopura mak beresalak dianjurkan dalam kitab padila amal. Makanya Nabi tak baca subhanallah telu. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ia ko telu itambah 10 itu kali 50 tu rakana yang manang. Jadi ia ko tumapa mula takak pare lentu ki mak beresalak disambung dengan zikir dan berdoa subhanallah 33. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, maka ada guru tasamanna mojame sumpajangi 50 rakana yang manang. Pakatowi tapahang ya napura mak beda salah samana angka boka borina nasu masih poli ko masigi. Den aja aga di lodong. Jadi makanya kada guru tayi ko napahangi witawi agama mesti masikri jolo napa min lodong. Apa angka meto paham makada ya sengi sumpajang mapamula tatak barek latu beresalang ya napura mak beresalang tanyana sumpajang asanna yatu makanya pura mak beresalang langsung masuk boleh komasiki. Tapi maka de gurota ia pemakanja pahat teko agamai ipalepan na sebah hakikat tapahami itu situngan na sigri yana tu mancaji 30 rakana opo isaliwan na sumpajangnya. Berarti pada lepak ia po ijami sumpajangnya 50 rakana yang manang. Tapi angka pandita makada 50 mi waktu 5 waktu mancaji wajib 45 waktu mancaji sunnah. Jadi ia kesumpaja sunnah melo ireke 40 tu 5 waktu yang manang. Termasuk sumpaja sunnah rawatita muakkad gairul muakkad ba'diyah qabaliyah sumpaja sunnah duha sumpaja sunnah tahajud sumpaja sunnah hajat sumpah sunnah witri termasuk sholat sunnah mutlak. Ia nanti maka ada guru tak dalam kitab manasil akhirat niga tahu jamai sumpah sunnah mutlak nah apa rakanna sisa bereseleng oke raka pacapurangnya ia pupuri masuk pada isana jamai pada waktu malam ke-7 wani pituna ulangnya. Najami sumpah sunnah mutlak apa rakana sisa bereselak matinuluk naman nanungan maka pura ijaming mali wimati ya kode ni te onrona di surga pamasina pengalataan dena kejamai ya sumpah jangi. Tapi ulama menganjurkan tajamai karena itu dalam kitab manasil akhirat wani pituna ulangnya kurangi masuk pajang isa tajami apa rakana sumpah sunnah mutlak sisa beresalang oke raka pacapurana matinuluk naman nanungan maka pemaliki mate ye kode na irita onrangi di surga pamasina fung Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kami matutu ye komilu imate na pahangi ye alina itu tomatota ye komilu imate na padaka mitu alina melo imate malau wejenne matarti no limana weje-wejan na lenengi ada papasa kenapa karena itu sering dilaksanakan tomo-tomo lebih kegiatan apa ia memang tomo-tomo tariolo matan repahanna tapi maduro sikolana ia kumatan repahanna tina maduro sikolana maiga pangkau kena tapi makurang atekna ia pun di anak mundi matan repa disenga makura pahang apa ia namatan lepak disengan natin na makura pahanna may kacuritana tapi digaga pangkaukan na tumoto malabi yung kiadir siti pangkaukan sisa pula paada masaro malabi mo piyato sedia pangkaukan untuk buktikan itanda papujiye lori fung Allah subhanahu wa ta'ala sinin na tumoto malabi jamaah yang dimuliakan Allah maka mangmagi-magi nasabari 3 amalan yang diajarkan oleh Andre Guru nasabatapan nanungangi talay todok amalan yang diajarkan para ulama kita mesti samina wa atona batongan na iya kumanasan iya todok tak to salamat na iya to ni kaya la todok pandita tarita na ogi Guru Saada Guru Ambo Dali Guru Yunus Maratang Guru Daud Ismail
Gurutta Abdul Pak Baja, gurutta Kalisiden ring, iya ko yang mana moro ya la todo nah di takatodo todo. Apa yang nangkato katodo todo sope manitu polena. Iya ko si di moto do tak tasalama iya toto mata malapi yang kihadik. Iya ko ang kato tanay ki makada magin nakoro nakada loki tanay gurutta apa ko maro macin rolah. Sini na tomo malapi jamayan dimulakan Allah. Maka inilah yang kami sempat sampaikan, memagi-magi kita hidupkan kembali tradisi-tradisi amaliyah yang diajarkan para ulama kita. Mari nasaba angka mana situngan na landasanna, angka mana situngan na dasarna, cuma tomato teriolo may gami pangkau kena tapi makura pala bagana nasaba warekada, makanya pangkau keng tanpa ada kata-kata. Ya narumelo ya gurih nasabari nato pada salama siliwangan to salama riwan walino lebih nato salama rilino siwalin nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam Allahul mu'affiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.